ای برادرمون از محترم پیشوای معظم ملت جناب عالی افتخارنامه گرفتگی هستند. با همین احوال در اوغون کار میکنند. صاحب دو فرزند نابالغم، یک محترم اسماعیل محمدزور. میگن سخن از زبان لقمان خوش است. بیاین همه سخنها را از زبان برادر میشنویم. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گیمری در شهر مسکو. تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم. از میان روزهای سخت باید بگذریم. عرض سلام هموطنان عزیز، بینندگان سامانه صدای امید. خب دوستان عزیز، در نزد ما یکی از ورزشکارایی که طول چند وقت می شود به بیماری چشم گرفتار است، با همین احوال باز در اوغون کار میکند. میگن سخن از زبان لقمان خوش است. بیاین همه سخنها را از زبان برادر میشنویم. خب برآمد برادر عزیز. سلام علیکم. من شهروند جمهوری تاجیکستان معروف‌زاده رستم. طول 6 سال میشد بیماری چشمم، چشمایم نمیبینن. 3.5 سال باز در ناروی برق آبی اوغون کار میکنم. صاحب دو فرزند نابالغم، شرایط ندارم که چشممو جراحی کنم. من 2024 در بالینسی ولایت سوخ در گلازنوی خواب رفتم. دکتر گفتن که مرا مقصد در اینجا ما جراحی کردن نمیتونیم، ترا گفتن با هندوستان یا با فدراسیون روسیه میتونی روی اونجا جراحی کنم. برای همین مجبور شدیم، دیگه شرایط ندارم بالا اکران برم دم. بعضیا میگن که خیر قبوز بالای بالا اکران برم اومدی طلب کرسودی. خداوند تعالی وقتی درد میتیاد نمیگو تو ورزشگر هستی، نمیگو تو بوزبالایی. مقصد برادرها من در مجبور من روی اکران بروندم. اما یک کمک کنید، مقصد خدمت طبابت کنم، با ورزش مشغول شم، با جای کارم برگردم. بله دوستان عزیز، وقتی که خداوند درد داد، گفتی اکا که چی بوزبالا هستی، چی خراب هستی، چی حال دکی باشی، و رنج میتیا، عذاب میتیا، مشقت میتیا. 15 روز از کشور بیرون بودیم، برادر انتظار بودن که ما بیایم یک تا برنامه کنیم. تا جایی که من میدونم ای برادرمون از محترم پیشوای معظم ملت جناب عالی افتخارنامه گرفتگی هستند برای کار بهترینش در نیروگاه برقی آبی اوغون. همین خیلی است برادر؟ بله. انا ای برادر ما گوشتینگیر است، ورزشگر. خب خیلی طول چند کم میشود که به این بیماری گرفتار هستید؟ طول یک 6 سال میشد که هم خیلی بیماریم. چشم چپم نمیبینم، یکم جورا نمیبینم. یعنی که طبابت داشته است؟ طبابت داشته است. در جمهوری هندوستان با روسیه گفتن میری همونجا جراحی میکنم. در اینجا نشد؟ در اینجا نتونستن کردن. چندی مرتبه رفتم، گفتن که تو دیر کردی، باید بر وقتی می اومدی، مثلا دیر کردی، ما را جراحی کردن نمیتونیم گفتن. برادر ما با همین بیماری، با همین یک چشمش که میبیند، با همین احوال در اوغون کار میکند. حاضر از همونجا اومده از من نزد ما؟ بله. شب کار بودم، شب کار کردم، با سر گفتم به نزد شما بیام، خیستم اومدم. مشقت نیست با یک چشم کار کردن؟ خیلی زندگی مشکل است، خیلی کار میکنم. زندگی مجبور کرده، صاحب فرزندم، برای خاطرم فرزندم شده کار میکنم. ورزشگر باشین، یار و دوستان و رفیقان زیادی دارین، کجا هستن؟ در روزی که من به بیماری چشم گرفتار شدم، یگم کس در حال من خبردار نشد، نه یگم رفیقم اومد، نه یگم کس یک بار مرا زنگ زد، نه اومدن داجی مرا خبر گیرن که چی حال داری. داجی مشکلی شد که زنگ شدم، تلفنم منو برداشتن، تلفناشون خاموش کردن، مرا در چورنی پرتفتن، زنگ تلفنم منو میبرداشتن. یعنی تو وقتی که چشمت با همه احوال بودن به ورزش مشغول بودین؟ بله. من 2011
чемпионати вилояти Суғд 2 маротиба якум ҷо шуда будам. Дар вазни 66 килограмм Воҳид Базуду 2 маротиба якум ҷоро гирифта будам. бародари азиз, биёин сарҷамона мешавем. бародари тоҷики худмон аста, бародари мусулмони худмон аста. чанд қадаре ки тунем хос ба хотири худо дастгирӣ кинему ҳамин бародарат ҷароҳиша хуб гузаронем. бовар ки чанд боре ки занг мезана бародар гирья мекунад ки ба хотири дута фарзандакам ки о ятим намонанд, о бечора намонанд. вақте айпо занад дига ки зиндагии инҳоро пеш мебарад. ҳумон дар як вақте зиндагӣ дорем ки худатон нағз медонем ки чӣ қадар мушкил аст зиндагӣ. ҳама аз худаш намонад, аз дасти панҷаи худаш намонад. ина бубин бародар вақте ки сиҳату саломат буд, ҳама дар паҳлӯш буданд. вақте ки мушкилот болош омад, ранҷ пайдо кард, бигем ки ҳама таркаш карданд. ма муҳтарам федератсияи зудои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Мамазур эҳтиромона хоҳиш мекунам ва ҳоҷи Раҳими Ғармӣ ва ака Абдураҳмони Кулубӣ ва ҳоҷи Маҳмуд аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба ман як кӯмак кунед. ман ҳамин ҷарроҳӣ мегузаронам, бо ба варзиш машғул шум, бо ба ҷои корам баргардам ки барои ватани азизам саҳм гузорам, сарҷамона ҳамо норӯи бархи обои роғона обод кунем. ана ман гуфтанӣ дорам. ва то ҷое ман медонам мардуми Мастчоҳ бисёр мардуми сарҷам ҳастанд, бародаришон бисёр мустаҳкам аст. ман умед дорам видеои ма ба онҳо расанд, ҳамонҳо сарҷамона шуда дастгирии хуб хоҳанд кард. ва биёем бародарои азиз, аз ҳар минтақае ки бошен, чӣ аз Хуҷанд, Помир, Кӯлоб, Ваъда, Душанбе, ҳар куҷое ки бошен, хайр намега ки ту аз куҷо ҳастӣ, ту дар куҷо хайр кардестӣ. хос ба хотири худо бошад, аҷру подоша мегирем. бародарода гуфтаниам ки ми иншоалло ваъда метиҳам ки ҳамин ба ман кӯмак кунед, ман ҳамин ҷарроҳима хушрӯ гузаронам барои ватани азизам, барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистони азизам сидқан содиқона хизмат мекунам. бо ин мушкиле ки ба сари ман омад, бо мо ин хайре ки шумо кардед, иншоалло бо мо ба пок ҳастем, ин хайри шуморо бо дар ягон барои ободии ватан мо бо расходаш мекунем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, як сарҷамона як дастгирӣ мекунед. тӯли 6 сол бозе мешавад ман дар ҳамин азоб гирифторам, на шаб хоб дорам, на рӯз хоб дорам. бисёр чишмам дард мекунад, намебинад, нобиноим беҳад паст шудагиай. шабо беҳад таҳкита мекашам. ман бисёр рӯзи ман фикре мекунам, ҳозир мегӯям ки мақсад бузбала болои экран бурумди ин маҷбура худованд вақте дардам дод маҷбур шудам, дига илоҷ надорам, дига намедонам куҷо бурам. дар ҳамин шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, як сарҷамона як барои ман як дастгирӣ кунед, илтимос мекунам. бале дӯстони азиз, мушкил аст вақте ки инсоният дард болош мебиёяд, бо як шарм болои экран мебирояд. ҳамин бародарам намехоҳад ки баромада аз мардум кӯмак талаб кунад, баромада хоҳиш кунаду худро дар байни мардум ҳамихел паст нишон батад. лекин вақте ки инсонията зургш мебиёяд, дигар ягон роҳе намеёбад, маҷбур мешавад ки рӯи навор барояд. биёед ҳама каса сарҷамона мешавем, то чени имкон бародарро дастгирӣ мекунем. ина рақамошон, ина картҳошон, тамоми картҳо вуҷуд дорад. ҳар кадометон дар кадом картаеш ки партофта метонен бипартоен. мо умед дорем ки сарҷамона шуда ин бародарро дастгирӣ мекунем, ҷарроҳиш хуб мегузарад. баъде ки ҷарроҳиш буд шуд, бо хоси худо бо як видео кардаву бо шумо нишон медиҳем.